U noći između nedelje i ponedeljka desio se veliki incident u Beogradu. Tuča u kojoj su akteri bili košarkaši Partizana. Posle obračuna dva lica imaju lake, dok je jedno lice zadobilo teške telesne povrede. Incident je podigao veliku buru u javnosti i već danima ne prestaje da se priča o uzrocima sukoba, ali i posledicama koji će akteri tuče morati da snose. Carlik Jones, Isak Bonga i Sterling Brown bili su akteri fizičkog obračuna ispred jednog poznatog noćnog kluba u Crnogorskoj ulici, nedaleko od Brankovog mosta. Tom prilikom su se sukobili sa grupom momaka, posle čega je na društvenim mrežama osvanuo video na kojem Carlik Jones razbija flašu o glavu jednom od učesnika tuče, koji potom pada na zemlju. Do incidenta je navodno došlo kada su košarkaši stali u zaštitu devojaka koje je jedna grupa uporno vređala. Sve je navodno počelo još u noćnom klubu kada su košarkaši Partizana bili u komunikaciji sa nekoliko devojaka koje su došle za njihov sto. To se navodno grupi mladića za susednim stolom nije dopalo, pa su počeli da dobacuju, vređaju kako devojke, tako i košarkaše koji su nazivani pogrdnim imenima i bili vređani na rasnoj osnovi. Kako se govori, u početku su košarkaši Partizana ignorisali uvrede, ali je ubrzo došlo do koškanja i prepirke, a onda i do tuče. O čitavom događaju se oglasio i Partizan, a poznata je i odluka kluba povodom ovih dešavanja koji nemaju veze sa košarkom. Trojica igrača crno-belih su u utorak uveče dali izjave u policijskoj stanici Savski Venac, a povodom čitave situacije su se obratili i javnosti uputivši žaljenje zbog nemilog događaja. Iako su košarkaši uputili izvinjenje, nastavila se priča oko svega što je obeležilo ovaj haos u centru Beograda, pa je tako Carlik Jones šokirao brojne navijače potezom na Instagramu. Playmaker ekipe Željka Obradovića prvo je arhivirao sve fotografije u dresu Partizana, čak i one u kojima je bio u civilu, dok je na profilnoj slici ostavio fotografiju sa jednog od mečeva crno-belih iz ABA lige. Tom prilikom su ostale samo 3 fotografije na kojima je ugasio komentare, što je jasna poruka da su određeni ljudi počeli da ga vređaju i da je želeo da stane na put tome. I koja je sudbina sada Carlika i na koji način će on, kao i ostali akteri sukoba, odgovarati? Svakako, Carlik Jones, kao državljanin Sjedinjenih Američkih Država i Južnog Sudana, mora da odgovara pred zakonom u Srbiji, jer je delo izvršeno u našoj zemlji. Ukoliko bi napustio Srbiju i otišao za Ameriku, Sjedinjene Američke Države ga ne bi isporučile nazad. Carlik može da ne prizna delo i da pokuša da se odbrani na sudu, a ukoliko odluči da prizna delo, za nanošenje teških telesnih povreda zaprećeno je do 5 godina zatvora. Tužilac može da primeni odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno da naloži da uplati određenu sumu novca u humanitarne svrhe. Na taj način i oštećeni može sa njim da izvrši jednu vrstu nagodbe i tada dolazi do okončanja celog procesa. Takođe, oštećeni ga može i privatno tužiti i tražiti odštetu. A postavlja se i pitanje šta će biti sa Carlikom u Partizanu. Ove sezone je Carlik Jones bez premca najbolji košarkaš Partizana i neko bez kog se ne može. U mečevima kada njemu nije išlo, vrlo retko se pojavljivao neko koji je preuzimao odgovornost i donosio kvalitet na način na koji on to radi. Ipak, ono što se dogodilo van terena će svakako pojedinim navijačima doneti razmišljanje da li on treba da ostane u klubu i da li zaslužuje da i dalje bude deo Partizana. To ćemo svakako saznati u narednim danima kada uprava Partizana bude donela odluku, a vi nam svakako pišite u komentarima vaše mišljenje o potencijalnom epilogu incidenta košarkaša Partizana.